Asimaktada, Mami TV Bukuda Biriba, Kudan Yang Biriba, Kwai Punamki Mafamda, Han Mokti Kukun Kurumjari. 29 June 2022, Wednesday, 7 p.m. Pumpam Asimaktada, Mami TV series Tani Putuksagadava, Education and the Career Opportunities Abroad Haiba, Topic Asiki Makada, Nasigo in the Pudrun Lagli, Scientific Career Planning. Hariba topic Asida. Ngasi wangang bigataba aikoigi expert on lengjam biriba Karishma Yumnam career consultant overseas point Imphal topic asi khana nanedingi mamang tada ehak na miyam da ngasi matang aslogyer khudong jaba aslogyer kariyum tang thamjauge scientific career planning hariba hiramasi masi kari gidamak ta khona khana nanerakli bano amadi masi mamang da aikoigi halaman singna अखोई लाइक असु हर बाहलामसने करी करम फियमदा छात्र अमगी तुंगी पुंसी सेमनबा मतोकरम लाइक तमलंबगे अमदि करी करम वखलोंदा स्कूल कॉलेज अमदि यूनिवर्सिटी थारंबगे हाई वफमसु अखोई हाइपेट खनमिनकनी खनरिबा टॉपिक असिगी मतांगदा कनागुंबा ओजा गुरु छात्र छात्री चिलनाव खाइ पुनमगना जिंगनबा कोकनबा अमदि हेन ममुताना खंगनिंबा लेरगसु अखोइना कांटेक्ट नंबर में पिजरी हारिबा कांटेक्ट नंबर अछिदा एक्सपर्ट वा ngambi manungda sengdokniba matang hena mumutana khang matang du hena khangnabi khudong jawa ma pina boidama khoina कांटेक्ट नंबर ma thamjari कांटेक्ट नंबर असे khoina mayang mafam thamjagi note tobiyo 841397563 amuka sona haijage 841397563 हारिबा नंबर अछिदा कॉल तौबिरक्तुना एक्सपर्ट की हेन कुपना नैनानिंगबा अमद हेन खंगनिंगबा लेरगसु स्टिगी मियंग सिंगसिनबगी खुलोंग जाबा थमजरी खना नैनारिबा प्रोग्राम असिगी अखोई साइंटिफिक करियर प्लानिंग हारिबा प्रोग्राम असिगी ओइना ngasi एक्सपर्ट ऑन लेंगसम बिरिबा करिश्मा युनाम करियर अखोई करिश्मा युनाम ओवरसीज पॉइंट करियर कंसल्टेंट कोई लिंचन लेबिरे कोई एक्सपर्ट ngasi हानमुक्तदा करि वफम खरा थंबिना बाय कोई की माइकेटी की थमजरी आइखोइना ngasi यालाना खनने ने बसी टॉपिक की मतंग प्रोक्टिंग मांग दे कोने खंगिसे मयामना हाइनरिबा करियर व्हाट इज करियर हाइबा वफम सिनी हाइबा वफम से कोई कराइ होबा खंगगे न तो कराइ होबा खंगदगे अमदि खंगदा कानाबा करिनो हाइबसी मतंगदा What is career? Career has career no have matang da koi expana an mokta wafam tang thambiu. Thank you Oja. Ngasi ahan bada Mami TV bu thagachari ngasi ki numit se lauraka scientific career planning gi matang da miyam da khanghan bagi tanjama bi tamakta thagachari aduga Mami TV bu yengbiriba mayam su khurumjari. Career haibasi koina mi amana magi punsi da tawgadaba thabak to oidoini aduna koina occupation profession ga haire basi oidoini the career se lifelong process ni lifelong journey ni hai tare ko adu da koina job haiba ma career haibasi gi career se mamutana khangge hai gadi job haiba ma ga career haibasi gi difference se khangba ma darkar tai ko aduna career hai gadi mi duna khan gi ba field ma do oidoine ba aduga job hire kana mana khudak ki oiba ko magi current ki mana tawriba thabak to oideba example hire gadi healthcare da mi amana laire adu ma se samna hire bada nurse ne na hire se ko magi profession magi career se adu magi current job ti ma clinic ta thabak tawge yai natragan hospital da thabak tawge yai adu natragan adum mi ki yum da moi personal kano thamba su laidana ko ahan laman kano yengbina ba adugum bado oidoine ba aduna job asina current mi duna magi life to da mana tawrak toy ba makhan makhan gi thabak to oidoine ba adu punjal laga habde khoina yenga pakanda magi kari field da ma se lairi no habde adu duna masagi career do oide ba aduna career habe se mina hingna bagi lambi da masana tawza ba thabak to adu duna career oide yam nungai career habe se matang da khoi expand kari wa phuba thambire ko ai khoina career habe se yegba matam da कोई सुम चिंगनब खरा अदुम लेरिबा कोई सुम थेंगनरक हाइतारे मियोबा अमना मी अमना पोकुमतमदा मासिमागी इनबोर्न क्वालिटी खरा अदुम लोइनरेबा अदो अखोई पेरेंट्स सिंगना गार्जियन सिंगना हारिब इनबोर्न क्वालिटी सि मसा अमगी पोकपद लोइनरकलिबा मागी मगुन से मासी कदाई फाउबा
yeng ga salang mani haina khanbi amadi masi yeng bi gi tangai phadaba lei haina koi expert gi khanbi ba lei bra angangi inborn quality hai tare ko sigi se yeng thok pa yai kaigino da akoina career se khanna bai damak ta hai tare ko man angang amana mai career se sigi career se chanani sisina hena mon da pakchai haba se khangge har ga di magi inborn quality sing adu da gi di khoi gi habdi pok pa gi user aba quality hai tare ko adu sing do khangdok pa ma darka tai kaigino har ga di khoina career se khange har ga di career mana khanja doiba career se planning tawba ma change ba adu da career planning ase laktoinin na ko ada career planning se da angang sigi mana pokpari user pa magi skill hai tare ko ade magi mawong matau magi personality adagi monda magi strength hai tare ade monda magi ason be area hai tare ko mi loimak se magi strength hai ba weakness hai ba lom lai banina adu singdo kai kai no loimak khangdok pa yai adu gi matung inna khoina career se plan to bi doine ba adu sigi se khangdok na bai tamakta test se makhal yam lei tools ne coin season ai se ko aduna test su research tawraba matung ta sai gi tool tu da koi scientific approach la ni ko hoi aduna sila ti mabang da khina khangning si ka no pu sai gi angang si por ko matam da man sorok matan na ma si isi chak yam pa me ta isi chak yam pa ma si ma pa na ai sai doctor o hen duini na hai adu hayeng mi ba mi pun si da ai khoina thami si profession or occupation haiba ma another way da kuna hobby haiba ma thami ko hobby ta seng hai ga khoi awa po tha da ma hai da re thabu wan shuru go so ai gi simpham si occupation si low mi ne ha se low ba adagi aina low si wan uru ra ga hai pe kara kan ai nga po tha ba gi la lambi ma thi rei ko lambi si da ai nang ha po tha ba na ba ai hai na bi ma sem ba hai na bi si ai sei ta ba yai sering i ba yai layak ba yai asi akoin hobby wena sum thami ba ana sum yeng mada akoi gi ngasai gi mai gi parenting na pressure to bi badagi na da parenting apam na sapati ngasai gi mai gi inborn quality siman hobby wena thaidok khre pam di pam na natra adu ga som da mai parents or guardian na high lambi du da mai professional ma sem no honare ba ani mak da class ma dum thoi thenai ko sida akoina kai matam da hai ba angang lai ko yam pam ba lai ke te angka kho ba si ke thoyau da ba angang layak pa matam da ahan sin hai bo layak pa gi di hai di layak ga lei yan chumbra adu masitigi akhoi gi career planning gi kano si phibam si adum kai bi de kha adum haura bane ba ko masina horen kidang mathang gi topic lak to ni ko hoji akhoi na career hai ba si karino hai bi matang samlap pa warola makak akhoi Karishma Yumnam thambi khre masi matang da akhoi na program sing asi nong na akhoi sanuk pa ho bani na koi contact number si au call number song pijage adum haiba number si ta call to biraga adum hen mamuta na khangbi ning ba yaw ga so hen khangbi ba ya gani number haijage 841397563 841397563 what is career haiba si khanane nagra matung da akhoi na mathang la ising asi main topic scientific career planning scientific career planning si karino hai bese si amtung thambiyo okay expana scientific hai ba wa se yawrak trengai da ai career planning gi matang dan hai sa ge career planning hai ga di khoina any thabak se taw dringai da khoi se plan taw ba ma changi da na ko adu ga chapma nei ba career planning hai se so adu da angang amana magi larik se tambalo shal akanda ai se kai career da chang toino do adu do decide taw dringai da planning ama apuna taw bi bai wane adu do da magi akoina strength magi weakness de magi interest se kai no kana gumba ama di angang ama di magi interest se kai area da lai no khang da ba lai ba ko hamjalu ba kan da khang de hai ba confusion gumba lai ba do adu do na nga sai ge akoina planning se taw thoga adu gi do khang bi khang dok toini adu ka magi nga sai gi clarity do phang na ba ne ba ko career planning da taw doi se adugi aduga magi quality ain high grade ngasai gi ozana suban bigi inborn quality sing do adu su khang do ani aduna magi career goal hai tare ko adu do su khoina clarify tok thok mina doine ba ko career planning sigi through the hai tare ko adu khoina scientific hai re sina kai gi no hai ga khoina science ki mateng lauraga career planning se taw bagi ne ba hai badi samna hai bada khoina interest sama khang do ke angang sigi strength khang do ke weakness khang do ke hai ga di aina sum chum na angang se yeng bada di khang badi wani dana ko aduna khoina test kumba tools kumba se taw bane ba ko
aduna test tools tawrise khoina scientific haire se sigi ne science ki mateng lawbagi ko lak male ko oh ko lama oh hai biu hello hai biu tôi chỉ về đất thì cái hang biu với cái về đâu tôi phải làm cái gì đấy có với cái mà phải là xuất số thì phải là qua thì nó sẽ ai ở mà chỗ ông mà rồi cái cái xem như người thì còn ai nữa xem một cái thì còn ai đâu thì không chỉ định vậy how to choose a career hai biu ne tra oh loi bi ro bra bây giờ phải nào anh cứ cho mình xem với career mà xem mà tầm thì sao nó xuất số cũng ngâm tao vậy sing matang da akhoi ju guidance sang ko ris lakini akhoi expert gi khumanjar ke ko haibadi wafam se akhoi na career ma akhoi na choose to ga hai matam da isana command tawraga sima khan gi haina khan bagi kano sing ngamak ta base si matang do birabra mani adugi matang da kan jeni adu masi kana yi mating lo da gi kamai guidance lo ka da gi haibadu expert na la ni ko expert ki birani okay yam na mai yam mai time minutes hai biro ma sia ji akhoi marak thana akhoi career scientific career planning gi wa hau dok pi matam sida akhoi gi kano scholar ma khna hangbira ise akhoi na career ma khan ge hairagati ko masi khan ge han tok matam sida isana ningtam na khan magi ngamak tab si kamaina khan ge dage kamaina masi focus to la ka dage masi inspiration kari no ohin ga dage habi matang da kamaina inspiration ama laktoi se kanagumba kharagi kano khari sangne ba habi khoi khangdabna khang expert singi opinion sang ba haida do expert na khar thampi kamaina how to choose a career independently haida sigi se hujigi career planning gi manung se dum chandoi ne ba kanagumba ma dum lae ai manak ta su phana habidi student yam lae ko hujik sa habidi 10 lo shale adudagi 12 lo shale kari tawdono di khang dabado dan art stream laure science stream laure adur su medical di tamning de bo hairo ade engineering di tamning de bo hairo adu career option se yam laibani na kai khandoi no khang daba confusion laib angang yam lae adu da koina sida tawri se career planning da tawri se hana ahan bada angang sigi aina hujik panjagriba angang sigi strength weakness magi interest magi skill monde yauzari ba skill si sing selum khangdok toine ba adu khangdok pagi matung inna maunda chana kada ba magi work environment hai tare ko magi personality sika chana ja kada ba work environment to ne ba khoina moida hybrid se ko preferred work environment se hai tare preferred work environment se khangra gati mana hybrid ai se mi ka loina ba thabak ta chana kadra anatraga na bank ki thabak chana kadra natraga na management lom da changa ka chana kadra sigum ba selum khangdok to ne ba aduna hujeki magi question dogi matung inna di career planning se ne career guidance to hoy career planning se important oi career planning ma to matam da khuna sang ba career guidance hoy aduduna mana habdi magi adugi problem oiragadi adum khoita laga dum consult or su yare natraga na manipur da top myam career counselor yam lay adu da moida so dum consult taw bir su yare mana sai career ma choose taw bodum wanda awaba lay kadi adugi difficulty to lay kadi hoy habdi akhoi gi majda isana isai career ma si lep ngam tabadagi kanang singi wakhalon suggestion guideline long ne kon tra sida si matang se kon career guidance sai ba ma puslai se ko career planning to matam dai guidance ma da ka wer pase sigi matang de ne koi kan kolar na khangning gi wa pham su ko aduga masi akoi gi maruina Karishma na thambiri wa pham si akoi na tami ba school college konak tami school college amadi ai tami ba subject sigi shana maru oiba aidi subject bu tambiri ba amri course bu control tori ba adugi policy maker khal leram gane ba makhoi du su koina advice ka loba ta ka oi ko adu mamdi madu tam matam da ai ngondi apik counseling masa am torom doi ne ba natra adui matungina subject ku sana ba sigi subject si chatlaga di sida chatpi ai lambi ma takpodo lambi ma pibira ga togi banina adu loyam da so mu mangondi proper guide element logo da bani loina na matam dugi leiriba expert sing ko adi mayam ko gi hangaga leire matam adu one of the best hairaga di ko overseas point su adu gumba kano gi career guidance ki damakta yamna phajana pung phan leiriba center amani adu sidai ko namu langning se career guidance haiba amslai ko career planning ani sigi connection se asi kirang thambiram
career guidance ka career planning to ngasai gi singna bodu pura kok na ko hoi khoina career guidance haiba ma career planning haiba lai ani se different oe ba ko career guidance hai gadi any miyoi ama hektana adum guide tawi bado oi doine ba ko habdi family member oi kera oza oi kera adagidi mamanabi oi kera moina tawbado oi doi ba ko aduna samna habdi example ama do mai pizarake ai su khoi mama hoina haidana ado isana su pamjara me ko medical se am pamame ba aduda adumaina khoi mama baba na su e phare nang pambani na medical se habri tambagi adumaina honara me ba yesu aduda sum 12 se lo shalaga entrance ka thaba se da pamak tre ba ise medical se aduna aina tamning de na haire ko adukan duda ise ai gi first kaino se career gi priorities ai se hana fashion designing se pamame ba aduda so mo khoi che na aduda career guidance se habdi pb gi hai tare fashion designing lom da change hai ga di sum successful oi tra ga di yam waga da ba career ni aduduna psychology tambagi se khoi che na guidance pb gi bene hai tare ko aduna guidance hai basina any habdi family member na piro admaina pb badone ba aduga planning career planning hai ra ga di khoi na professional amana pirak pa se hai tare ko si se oira ani si se da di khoi na ina ngasai gi panjagre ba have test kum ba tauraga angang se gi magi monde yauzariba magun ga kai se khangdok minaraga magi planning tawbi badone ba haibadi si tawba khotpa aduga magi mana career dagi mana long term goal or short term goal leizariba sing se clarify tawminaba si se orak tone ba career planning sena adugna guidance haibasena anyone haibadi mean sum guide tawbi bad oirani aduga planning asena koina professional amana mateng pangbi bado adu oi adu masi matang sta koina mu nainare ko guidance asina karino aduga planning haisina karino ani connection se ado akoina mu naina ba yari se yeng bu yari se akoina career ma choose tawgi haiba matamda ko career choose hoy matam sta akoina kari point khara di kari ahamada karamba step 1 2 3 4 thamada guys eta ai engineer tamge hire si ko ai engineer tamge haraga aina ahamda thamada ba point kha thamata ba hire ba criteria khasi matungina subject tu ga aiga amadi tamudo mafamdo institute to ko ahum sida laiba posida ai tungda ma si future scope se kadai phobo laiba ke haibisne maru urse aduna career ma khanba matamda kari points khana ba yai haiba to haiba thambiyo career se choose to dringai da koina point ahum main oina ko koina khana doise first me se mana haizaba pot se kaino habdi what am I good at to neba aduda khoi gi passion haiba ma reality haiba se yeng do neba ko pamjaba ngaktane adu pami ba mana feel do ma haibra haitabra haiba so yam important oeba ko aduna adudu da khoi gi aptitude ki kaino se lakto ne ko aduda passion se ka reality se ka chana gragadi mana khanjari ba career do changu badama adum successful oini ba aduna passion and reality some important ore aduna what am I good at to first like ko second na mi atopa na nangonda haibadi nang se kaida hai na haibirak pado adu gi to so mug lakto ba second point sida na ko se da hoi natural talent oi doine ba no samna hairabada magi mamanabi oiro adu dagi ti oza oiro anyone moina ga sum nang na explain taw basina ingon de yamna khang ba hele nangi khu hai se nangi khu tak se na hen ingon de nungai ba hele aina hena understand taw bangam me adu nangam tang adi pe khama mang ga dumi se kana mamanabi se hai ba sulem ingon de so dumi manabi na ga hai re ko hai kem parak te nang no explain taw o kaina adu gi do adu maina hai re do kaino hai ga teaching se moi da monda pithok charak pa ma yaw tori ne natural talent hoi do ne ba ko adu gi ti oza na su oiro adu dagi ti adum specific any problem like bakanda mamanabi sing na as nangi advice pa me nang sim ta is my problem am laire nangam ta wari shana ningi ka haire en khalase rita di mi do moagi masagi monda smaina mingon de advice pi ba hai bagi kano se yaw do ne ba ko aduga communication skill gumba se strong oi ba mi do oi do ne listening skill gumba strong oi ba do aduga adudagi di oza sing na mo angang se kamaina thagat lake haiba su lai dana ko oza sing nang i thorak pa se pa ba yam nungai bo hairo nang di thok pram hai nang di wangang ba yam hai sigum ba hairak pa myam se kaino hai ga di angang do gi natural talent oi do ne ba mi amagi ko adu se da ko aptitude hai re se ne ba aduna si se su yam important oi ba natural talent se hom su da habi ko
aduna akoina habadi oza oininge hairase bako aigi passion oire bo oza se aise teaching se pame na khalasi adubu natural talent oidragati mana phanam na khanga gasu subject to phajana khanga gasu ma se takthok pa hitaba do oidoine ba naturally mangon adu i poto yausa da bagi ko adu dum thengnai dana ko khoi so dum thengnare aduga last point ta khoina maru oina yeng doi se aina any career se choose towning ba kan se aise habadi aise kari kai wakhal na aise pharaga thamge habado haida khoi ge wakhal se akoina kaino control lei zadam na khoi se wakhal se yam yam makhan yam khalli dana ko kainom aina tawge khan ba kan asnang di hairoi he si tawrunu kaina isana wakhal dagi sum tholak ba hai tare ko asidi ai dinga moida kaina ka habadi give up hana tawbado try book tawdringai da adugumba wakhal myam sina ke dawge haba kan sida mi se mana any career choose tawge ka tawge khan ba kan sida ma se phai ba adui wakhal dona adudona samna hair ba confidence hoi level of confidence ko magi fear gumba hai tare ko fear gumba do myam tholak to ne ba poklak to ne ba aduna mi ama se magi wakhal ga maga se tungale ba natra wakhal se na mi se sem ba natte ba aduduna sigi point ahum se ne ba main oina khoina career se choose to dringai da yeng do ri ba yeng do se sai gi career ma khoina choose to gi hare ga de khoini yeng ba ya ba mi yeng si kai ke no hai ma tam da ko expand na tak pi gi ba si passion reality ko passion and reality I sometimes koi atopa kano sing na kai matam kha sinai passion and the profession ya hoi atiki ani chu da khone yeng do si mai gi natural talent mai natural talent si yeng batai ahum chu da mai gi level of confidence ai chi ai ba posi da ai sangilo da mai pa ka pa oi da ai gi chai confidence ham da ka dum oi ba confidence le da di flop ni flop so na ba aduna khone pa me ha da na ta pangam tam mu sia de ada hoji khudam na har ba da hoji ki matam angang sing si toi se cinema yenguraga ai cinema kumning hi hai ba ko album yang album kumning hai ba ai mangon da toi du ma passion la adu reality ra natraga mangon da talent le ra bra adai mangon da confidence ke yang wang na hai rai nu se koina point om si yeng ma da ka oirak ba natra yam ang pa sangsam thing nei ko ai di mama pa ne di masa si MBBS ki doctor si tam pa thaning ba ko counseling to pu ma tam si da nang kari oining he doctor oining kari doctor na veterinary doctor oining he ko ko al kari nang veterinary doctor oining di ai sa sanyam ning si hai ate si akhoi ki moi da mangon dia talent di adu da lei duine ba ma pe talent ni human talent da pa ma ko ne ba adu sigum ma si khara khang ma da ka ko si matang da khoi gi afam ga thambiri yam mai jare marak tamu khoi gi ningjing jaba moina call to bining ba le ga so 841 ko screen da su ye tham jare 841397563 makha sa thrak point ne khoi na nga si ne ne ning si khoi gi laik tame angang ma laik tame class 9 10 lo silak le then 11 12 graduation and the university level lo ire ko sigi matam chida chhatra siga mai gi parents ka ani gi marakta barabar nga sai gi class amadum lai encounter amadum thengai ba angang sina pami ai 10 lo ga kai do gani ai 12 lo ga kai do gani hai ba se angang sigi brain da khan bangam de bra amadi mana tamuri school na to college da madu gi counseling type am kha athabi ba pb ba hai ba su thoina khanaru de ba ko ai ko ni school da angang sing tamba matam da mai counseling to bi da bra hai ba se karba makhali counseling koi career counseling oi bra na ta mai gi course to subject to tambya na counseling to ri bra hai ba se kya kumna nei ne ru de ko adum public school ne hai ka dum thana ba nga ta ne ba kamal loi da ko Jadi aku ni yang si angang sini mai career kalau macam si angang sini doktor bapa me mama apa ne engineer tamat hawa pa me aduna mama apa ga angang siga ani ge marakta class ma dum lei ba encounter ma masi matang da lei ba difficulty sing che masi kamaina breeze to bi ka ta ge si masi matang kari mathau ta ge hai ba tu expert kitang thambiro hoi si se thok ta banate ko adum tho e angang na mapamba adagi mawam pan ama pamba ko sigi se aduna ba khoi sigi career counseling se hari planning se tawri se si mang ne ba ko angang sigi pamba se so khoi tabi aduga mawam pan na pamba se so kaino se khoi dum hangdok chai ko adu da clash lai rak pa kan se da akoina animak se da haibadi aina angang gi suicide laude aduga mama pa gi suicide laude ko lauba su yade adu da akoina tawde se nga sai gi angang se da user riba magi skill magi interesting se hana khangdok pira ka strength weakness se khangdok pira pa matung da
मागी दिसी लई हाबसे ममाम पासु खंगन बिरनी को अदैदि मोइना ngasagi moina oihaningi ba kaino do maon da yauzar amdragati mamam pa do sasu adugi do understand to honbi ba hai tare ko hojeki hairi ba career mamam pa na pamjari ba career do si oire adu er gasu angang sidadi adugi magun hai tare ko adugi skill do yauzar yaude adu do na kadauni hai gadi Panam na mawam pa do na pame na angang do adugi field do da injan biragasu ma do marakta ngamakta bagi tolak pani khangde adagi di namdana tamgre hai gasu ma na heng wairam thabak tawrakanda any habiti masses kai hani penza da bado adu oira ke ai adu ka adu na penza da bado lairak palna ke daure hai gadi adu mamam pa su sauning basu polak ke ai natra habiti aina pam na tamza da bani noina tamhan bani kaina adu maina adu gumbai wakhal su myam polak ke ai dana ko angang do da ko adu na koina si gi se clash se laitana ba hai tare hojiki career planning se da phajana koina magi hana mon da yauzari ba angang sigi strength weakness se phajana khangdok piraba matungda mamam pa da su adu gi understanding do lehan ba hai tare ko hadi angang se sida hai ni sida hai roi si sida illaga di ma se kashu mangonda haibadi successful oi bidonga moi haibagi understanding se lehan bi ba hai tare ko si matang da khoi gi at the same time ko ne satra du na ta angang du mai gi career option gi matang na counseling to bi ba gi matam si da akhoi gi parents na guardians su counseling ma to bi gi tangai phada ba lai ko maram di kaino bu parents ne har ga su aina like taman bani aina sponsor to bani aigi right ne har ga su man hekta adugi yamna kana flexible oidaba mindset tu su kidang change to ba ma daga oiba ko sige matang da ko na ngasagi angang sigi counseling chat pa matam da parents tu su tum phamalaga at the same time separately wara su daga punda phaminaraga su punda counseling ama to minna badi mathok tai ko aduna masi matang da akhoi gi kanagumba lanai chhatra sing natraga parents sing na makhoi gi mafam da masa sing gi tumgi position ama semna bagi career option ama thek matam da counselor to ba khoi gi counselor ama career counselor ama gi mathau se kayam tabagi ama de kya maru bigi haibasi matang da afam khatang thambiyo angang amana hari career planning gi lakpa kanda ko khoi gi da so sida lakpa kan sida moida moigi मासे already 12 से लोरे का 12 से लोरे का art stream से लोरे अदुर का शु arts हाइब से द career option से याम लई दना को अदुर द खंगबम खंगदा बा हाइब दो हाइब दि करम बदा चंगा का इसे चाना नी चाना रोय हाइब दो को अदुर द लाख पकान से द कोइना टेस्ट से तौ थो कांदा मागी कई कई मोन द याउजर पे से फजन खंगदो कांदा अदु कांदा मोन द ए नंग दिसी चाना रोय से हान हाइबी रका decision तो दि मोइना लेप्चा गदमनि को ममाम पा मोय पुल लगा अदुर द कोइना काउंसलिंग तौ बसे द ममाम पा सु दम याव हल्ले aduka ngasai phajana khanghalle mamam pa da su mathau dai hoi samna haibada adum si test to bakan se da angang se music ta dum pithok charak pa yawe bako the music ta pithok charak pa sida mamam pa na kana gum mamam pa na di ai gi chadi mari isai sakte bo hai ro adu dagi music ta sung hybrid sung tau tau de ga dum haiba su yawe bako adu si gi se music haiba pot se khoina di kai khale haiba kan se music ta pithok chara bani na isai sakpa hekta haira dam ni kan khan ba su lai ko mamam pa na adu di natte ba music hai ga de khoina sound se ne ba maru oina important no se se ta mi se hena sensitive oi ba haiba do sound se da ko adu ka music se singer mak oidraga su khoi music director kaina lairi the music composer lairi adu dagi de khoi yamna chaw orchestra da conductor go oi ba ha lairi ko adu da angang se hairiba kaina music se da expose sung tau tau bidraga ti sung kang khang oi ba angang se music se da ma se haini hairoi ha ba pot se adu do na mamam pa na asai gi adum lyric ta da in ba ko lyric ta kitang tamhalak pa angang se magi kaino se khang da ba yawe ba aduga adum akoi gi da su lak pa yawe angang se hana isai gum ba yam pam jaram ba hai tare ada mamam pan e sidadi career nang sem ba yaroi na kaino to han bi gi ba do haibati adugi mana tau jaram ba isai adagi jagoi do moina kaino tauhan da ba hai tare adu du na ke daure hoje akoina smaina la ka na moin test to pagan adu gi do chong thore ba do hadi sai jagoi se mon da pakna ni ha ba se ko adu da moi so dum adu do understand to ba su ya ba mo am pa se hai ba sing ji council career counselors ni yeng bi ri ne ba ko hai ba di sai gi ma gi angang si khudamana khars lei school la di hau ti syllabus hai bam lei ko syllabus ri ta ko na co curricular activities me am happy
co curricular activities sing si kaino bunga sai ngang du talent yeng na bane natra ado exposure to adi matam mama da dia khoi school khoi ngang ga tam ise sunna gi lai khatani ko textbook ka pur chali ne ba ma da khoi music ki system uram de function u bunatana adagi nga si scenery ba instrument myam adagi sound system adagi sei sare ga pa harmonium je khoi khang mun ti ha ba tongan ma sangsaram da lai ne tu na akhoi like ta min like ta masum chat pa ne ba ko matam du da khoi sei ma taro matam sei di pa me sei sak ni ta singer oining hai ba khan ba ada su ngaw ro ke se tar ga sum sei ma to ta ma pak chi to sak pa ne ba to adung ba matam da di khoi gi ma pa sin ma du like tu na tongan tham ga to tongan am tham ba like da sum chat la mi ko adung adoi gi matam du da ni khoi counselor hai ba ji career counselor ji kya u phang gi ta ju ta adudagi adu matam da poko mi sing lu ne choi gi right na ti adum prime minister ori president ori chief minister lu oi ko oi bati sportsman adigi aphau phau ba profession me am puthoi ko puto ko budi adu matam di wari ni haji ti am fast hore haji fast hore adu na si mata na kana gomba individual sing na career counseling gi daka ore ga di manipur da su career counseling pi bam mafam yam leire adu atei su mayam leiri auji overseas point Imphal si su fazana koi career counseling gi matang da yamna scientific approach ta piri ai tongan ba khun koi gi test on IQ test on ba tongan like slay ko guidance adu gi facility me am ti no gi center da pira mani ka adu hai ba mapung oi ba ngasi khana nei nari ba career what is scientific career planning adu ga master career option nama ko choose to ma tam thengnari ba difficulties adu ga masagi career guidance amadi career planning adu ga career option to ma tam kari points han khan ga dage kari khana ne ga dage amadi career counseling chap matamda satra angang uriba satra du pu khak na tana magi parents natra guardians loina rega adu phu yauna punna phamina rega counseling to bi mathau tarakpa amadi kanagum individual singna school singda college singda suma career counseling gi facility phangraga su lanai oina agi sa se natraga agi nau se mai tongan mai career option ma khan ma thau tagle si matang da counseling to jagi hairaga su manipur da career counseling bihung center tum leinarakle akoina tum anytime da akoi overseas point Imphal su tum laga tum career counseling gi khudung cha bas lai haina koi expert su tum haire aduga akoina si makha ta ba da koina khangninga ise masai gi scientific approach sama lai scientific approach haibadi akoina option je choose to matam da accuracy siam wang na haibadi almost perfect type of selection do ni ko akoina daka rise adudagi ne akoina scientific approach sama lai se scientific approach sine je kenu ko akoina tongan ba magi skill test tongna ba akoigi scientific method ka sinab tare equipment ka sinab tare adu gi facility hojik lae ta haire posting ado sinaraga angang gi IQ test torok pa adu mai career option pina bagi adu gi ready maths framework to phanga banina madu akoina scientific career planning ana hairi ne ta adu scientific career planning si akoina khara khangaba matungda akoina mu yengba yari se hana masilak tingda khogi traditional career planning ama leirambi go phom leigani hena khalleba maram de khon sana bi oina ai isa se hayeng chawraga doctor ohenge haiba wafam se ai isa se hayeng chawraga oja ohenge sumasi ma fasina just traditional method ta tum tawri ne ko adu kana singna sadali hang kumatamda nang hayeng chawraga kari oiningi haibada kari gum amda khandadana unconsciously ai de ukil oini ai doctor oini heta haido po yaweba adu ai gi maina ta sena ukil ama oibegi na doctor mo obi quality jing yarba yawdriba adu gi talent sel talent do adu khangbra adu ti khangba natieba adu suddenly khungbi wa phamliba natra masi adagi munga si ai khoi gi society sida ko Indian society hierarchy ko sida ai khoi gi parents amana nato ko parents sing na ko guardian sing na ai gi isa se hayeng chawga doctor ohenge adu professor ohenge IS officer ohenge haina ai ngon de khallini ba adu magi masadu da angang du da ko doctor mo ige haita di asigo makhan gi manner sakani asu makhan discipline sakani asigo makhan knowledge da ga oi habasi tambiram gani haina khamber tambiram haina khamber expert gi traditional way of career counseling hai tare ko
traditional way da taurisena ngasai gi mamampa gi su kaino nate maral nate hai tare ko habdi ngasai gi mamampa gi exposure to walak pai ne ba education do kitang khangba wat pa hai tare ko awareness to lai tabanina kaidoge haba kan sida trend nama dum follow tauraga chat khibado aduna koi india da main oina any career yamna toina khanari se medical engineering law dagidi koi UPSC exam tha ba ko sigi civil services ki tha si se ne ba aduda sigi se kadawbagi no haragadi ngasagi mamampa gi su adugi understanding do yamna pak sanna leitabay ne bako aduna leitabanina kadawge haba kansa da o mi myam medical tamnare ai gi chasu medical tamhanni adagi mi myam engineering tamhalle ai chasu engineering tamani kan khan bako adudagi di another kano kaigin another habdi kaino se points na kaino haragadi ngasai security pamakpado mamampa sina ko habdi ai gi chase tamba se lor kan thabak khudak ta phangna bagi adugum bagi su maram oiraga si sing se ta si si se ta ta ba hai tare ko hoi koi matam su sum te jelak phane ko mari ti yam changa saga de le adugu koi point la ga ko koi no ji ying se especially for girls nupi mcha si chum ying matam da ko makhoi da kano ma lei ba makhoi gi nesaram lei ba koi gi nganu satpi mong si mamang thang bang anu do mang thai da matung dum inagi ba yam se man nupi mcha ma 10+2 ga ai nurse tam ni JNM tam ne har se ba ko ada mai company ma nupi tara ma nupi mcha tara manga kun mu inagi phai ta sum ji kai no adu tung di inari sing do khangam da ba yai ba tam du ji kai no si tam bu tam ayo kan ming jala kan da JNM oram da ANM oram yawi ne ma se dum thengnari ni ko hai ba ngasai gi akhoi ngasi india le ri ba including manipur institute college laire mayama nursing tambagi laire school mayam laire exam tam laire ko hariba moisi moina candidate si moi target candidate si thiba lag matam da makhoi course ta mingjan ba yaga da ba magi satra si gi talents magi interest se masi yengam gadra natraga na karai bo sincere oina moina counseling to biren gani haine expression na habet khan bi lai bra call amala call amala ko male maraksta ko habi habi good evening ma'am ma'am maina hanjaning masjidi uski career planning se manipur di si concept se amna anobani dana aduna by chance adults full grown adults na sigi test learning ba taragadi adu gi possibility lebra adu ai hanjaning ba ma'am doi adult na hai amukta hanbiu ba sorry sigi keno career planning ki concept se anogani dana manipur da de khara nauri banina akhoi gi uziki full grown adults like 25 plus ki mi na test owning hai bujo dum possibility lebra lai adu gidi sigi di so age limit laite aduna adum 25 above 30 above na dum test tawpa yai sigi di khangdok ninga gadi okay ma'am thank you oi adugi facility dum pire hojikti koi gi angang sigi mai gi lonbang yeng ba yare haidare test tonu ba facility lere aduna anoba system da koi scientific approach sama yeng aise scientific career planning haisna yare thank you oh welcome aduga khoi na si yeng ba yare se career counseling se masi am maru hai budi khang ya ba adubu expert ama oina masi maru yamna oiraba hoji matam sita ka hariba system se akhogi public ki sector dagi adigi private sector dagi haibadi kaigu organization or adugumba sector dagi nata government sector dagi kari cooperation pihaning malai haibadu su expand haibe thambiu public sector dagi hoi public khoi ngasi confusion ama lai ba haibadi karangba khara hojiki well educated oiraba amadi matam sigi civilization da chatpangama kangbu singda di masi yam thuna yam kana lubdi natre aduga makhoina di as a whole khoina yeng matam da career planning se masi yam maru oya akhoi gi mai college lor matam da school lor matam da ka tungda kari tawada gi aisa se 12 pass to kedo gada ge BA pass to kedo gada ge habisi maru oire ba si matang da ngasi manipur la le school amadi india le school sing se habidi college sing se mako hari ba college school institute sing da career counseling gi mai gi room je
magi role and magi room si thamada kadai pho kana gadagi amadi kana wedage amadi masi tangai padaba leibra haibna chingmudu kitang thambiyo khoi ki Manipur da hari career counselor se khoi Manipur da schools ta hai tare ko counselor oina yam deba aina khangbada Kendra Vidyalaya da lei aduga Navodaya da sukui tri hap kheba aduga Senik da mahape aduga Maria Montessori da malai khange aduga ikoi tri aina khanba UNESCO school se su hap male ko si ke se yam important oi school da counselor am hap se ko ngasai gi career do budi career su moina mateng pangbirani ko khoi na sida career counseling toriba smaina moina sudum schools da counselor sing sina taubi ba yai ba angang sing se pula adu da natana adum akoi gi school tangai padana masi school sing da college sing da masi gi sector ma section ama thambi tangai padaba leire ba ko adu matam ji tesa pasita aina point amani khak thamninge akoi gi ngasi anu ba khoi na career planning hairaga khoi na yeng si kaino hai matam da mainly khoi gi doctor engineer IS administrative service aduga some scientist asum area khars ne ba asina ta ba anu ba nau na hang ba course sing leidra khudam hai da Manipur da hai si indigenous course khra hang ba ko habadi Manipur University culture da thang ta hangi lai harau ba hangi sankiran hangi adigi meitei jagoi meitei se khra hang ba asigum ba matang si da expert na mi ga thambiyo habadi asigum anobu coursing se habadi ai si thang ta yamna gi indigenous art form se si game and sport gi form si I am interest le ai ma si thang ta tam me thang ta graduation tam me ko MA tam me loire aduga si matang da aina si thang ta tam ba loiraga ai kari tawdage haiba si matang da kari plan tawdage se maramni hoji school sing da hang ba hori ko subject wena su ko hang ma hore matang hor kini natra masi akoi Manipur gi context ta tang di yamna job placement ka pick kan ha masina ko outside state at the global platform da sigumba makal sing sigi room ma phang kadra ba adu ki matang da phangak pasu yai ko aina adu di chap chapadi kano habiding am da tasu thangta oiro adu da gi any culture gi oiba cultural kano program ma hapchalak pa hai se yamna pha bane na khale ai gi mot da di ko adu kai gi no da career hai ba se khoina di hoje ki habi ba hadi medical doctor adu da gi office ta phamba adu maina khale adu mi ki career gi moina pamjari ba career hai se sini na moina envision ga tau jab salam khena ye ba khara madi 9 to 5 job pa me khara madi ai business tawning en hai adu career se lom khena adu do na mana thangta oigera adu any cultural kaino oigera adu sports oigera sium bel changba kan se ma se chana gadra chana roitra adu di hana yang hanninge adu ka chana ni haragati adom lom da adum career do ngamna badum sembiu adu kai gino da kana khangno yam successful so oigi ke ai ko samna ha da khoi adum sports player am apau bel ko moi sing se moina haiba adu ga moina pamu ba oibagi adu gi area adu da moi se successful oigi ba ngamine ba habadi leiragadi train asuma haising ba kamu se adi skill khoi gi thangta player sing moi leiragadi akoi gi main power leiragadi hayeng karumba placement opportunity pi ba da khung cha bala kani lo na airport chu akoi sigi center study center dum hangbe ko ada sum system ching je akoi gi nau ji course hangai ba sing de tam ba sing ju mo khoi gi asa je kai da na ba ko adi anytime da moina counseling gi ta ka matam da dum counseling to khung cha ba chum phangbi kan na khali ko aduga akoi na ngasi lo select pa tham janing bu wafam se career option na ma yeng pa matam da parents sing na amadi chhatra tu na yeng bu ya ba condition si akoi na yam yeng da ba health conscious oi da ba social conscious oi da ba cultural conscious oi da ba haibadi example ni ko in haijeri se angang si like tam ba da ma half kilometer chatpagi ma khudong cha ba phang di angang si number 1 socialization khudong cha phang di school le thile pore teacher home tuition tawre school thile pore kana home bi interaction to bagi film pun ai gi society kai thui kai dauri hai ba si interactions kai ya hondre ai sa di doctor ondoni example di ko haijeri sa IS awareness ma like the pale na sum nai ba to health conscious ki wale society conscious ko social conscious ko wale lone na khoi gi cultural conscious work ta ba ko sanabi se ai gi kamari to ai gi phalang mai ko sem ka manung to aduna sum lor bu khalak ai family culture dun lor bu ning ba sina hayeng tung da magi career planning am sem matam da or career counselor sing na sigi hari ba sigum ba sa ta chin thengna matam da karam ba solution puthok gi haina khanbi gi aroi bo na chapun thambiro
ꯖꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯐꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯇꯣꯀꯣ ꯁꯣꯐꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯗꯤ ꯇꯝꯕꯗ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯐꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪꯅꯦꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯇꯣ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯣꯔ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯦꯝꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯍꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ UPSCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁ ꯃꯦꯟꯁꯦ ꯉꯝꯃꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯋꯥꯠꯄꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯆꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭रे ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯏꯕꯔꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯊꯛꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯌꯥꯎꯔꯒꯀꯣ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 50+ 40+ ꯍꯧꯔꯦ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕ ꯄꯣꯝꯈꯠꯄ ꯅꯣꯏꯈꯠꯄ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦꯀꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯊꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯟꯕ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯒ ꯍꯦꯜꯊꯗ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯁꯃꯥ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯅ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯌꯔꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯗ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ
खरा लेवल खरा ददी दुम ज्ञान ताब यावी लेवल खरा ददी होची पावा वखल मखले आइबदी कनागुम की मसा नुपा मा लाए को इनी अदु इनी इदोन को मतम दा इबो नंग कई दौरी गे है इनी आई कॉलेज तमी है kana मखाता ना अतई दी कई होनरी के अदुम तासम मनेबा आइबदी ngसाई gi लाइक तमी हाइबदो कंदो तबको अदु त मागी सिंफम मा फंगदुनी खंदबा अदु नन कई दौरी आई इंजीनियर तमी अतई दी कई होनरी हाइबदी ngसाई gi हंगीबा आई पब्लिक तो हंगी पब्लिक सिना माई वखलुन अमा लई खरेबा ngसाई कनाव मखरना सम प्रोफेशनल कोर्स खद युंग लेबदौना मोई कॉन्सेप्ट सु अदुगुंबा सिंफम अमा पायरकदगदी अतई चलीबा लाइन सिंगसे एग्जांपल ओइना पिरबदा अखोई इसेई नुमाई तौबा अदगी कनो माइबा माइबा सुयाम लेरिको अदगी थांगता सानाबा फुटबॉल सानाबा मयाम लेजरीबा सिजु मोई सिंफम मोई जसरी नेबा मखलमददी मदु माई करियर नेबा अदु मुदु करियर नु उबिरक्तबा हाइदारे सुम मतम लेनबगी पंगदोक तौबा नतगा मयांग मि सेवा पंगदोक तौबनि सुम खनबा असोमदा सरकार की थबा मा फंगदी सिंफम बाइबे मानबा फंगुद्रगन सिंफम बाइबे मानदबा अद कैनोम जो हंगबनो सुम लैबतो असिगुम बाइ कोइ सोसाइटी लैबा सममनबा खरसु कोइन उबु फंगी पूर्णमक्सी हौजी हौजी की मतम सनरीबा कोइ साइंस की मियंगदगी अखोइना तौगदबा थबक सि करिनो कमाइना खनगदगी लाइक तम अखोइन तमिबा सब्जेक्ट्स न करिनो सिगि चानबा थबन कैनो हाइबसी खननैना बइदमक्ता अखोइन हौजी खुदोंग चाबा याम लैरे हाइबा खुदोंग चाबा सिगि मतंगदा करिश्मा युनामना ngasi expert amu oina maki miyeng khar thambirame aduga mami tv bu yengbiriba amadi call tobirakiba amadi tho khoidan tabiriba punamaki mafam da su aikona sapchane pelhen nangam daga su mathangi series amada amu hena mari chu matam jage aduga ngasi gidi ate kaisu khananingai leite matam da sum do selak pasida matam do sinabanina yengbiriba punamakdagi hairiba talk show asidagi kainana bu yathang ni jari pinabias